Baro na Don Bosco Media Network, Yuan Ra Shapi ki Kuberniam Kajala jong katayo basaw jong banay leber arjar arpusan. Kimat bakong san hakini katayo kilong. Bretno ikajingkit batya ki bakangla ikaminsim banyajan batlay. What happening uslap bajur shimenta shithan ki pa unit haga possession Chris Kamau Yong Parish. Pinlong jingya sing kut banay ka 0 point sub district Muslim Parish haunsaw mau berput. But yo ying menit mai ki Catholic meal trap hasnong Solboy Kachap district. But mintangin pa ki kubor ba kampanya. Ka Don Bosco College bindi hati ka lapelong ye ka retreat ka baarsngi ha ka arpu ar tarik bat arpu lai tarik ulber arjar arpusan. Kumbalai spangut ki samla Catholic lawan ban shimenta ka ni ka retreat ban pen klanchu shu ye ka jingede shimet bat ublay. Ha ka arpu ar tarik lasdang shwara ka mas bakhoj bala penmenta the most reverend Ferdinand Karu Bishop Jongka Jawai Diocese. Haba pariay kaktin ublay, Bishop Ferdinand ulashim nuksa nagajing ukun sarong aurea, da kabaay men siem yagi kun samla begin pusan yala kajing bat ban shim yagajing hikay nagajing yat linti jong kun sarong aurea. Kisamla kilayo ban pelit jing mut kam janay hagajing ruay bishop men siem bat praise and worship, balay alam do uba kupar shadap bat uba kraw borlang. Kilayo ru ban pentamay la kajing ling ba ka sacrament jing penyesok. Haka arpulay terik ladon kajing hikay beper iki kun samla bat la penkut ya kani kesngi da kamas bakut bala penmentado padar shining star dakar. Haba pariay kaktin ublay padar shining star la penyedey ba kajing tu kana jong ka Bible syapang Moses halor kajing pau angel haga telit ding hapadeng uwe uding sanyum. Ula kentui kisamla bikin Bretno ikjingkit ki bakya ki bakanglat kemensim banyajan bat ublay. Hakini ka retreat ka baarsngi ki kun samla jong ka Don Bosco College bindi hati kilayo kalat ban i shwai ki kam bekile man nagasngi bat ban pelet jingmut ha ka jing mensim jong ki.
Trik Uleber Arjar Arpusan ke Our Lady of the Rosary Church Mauyong Parish ke lepelong ya ke procession Eucharist Hakasin Beningkong. Hakini kesengi lawan ban penmentai ya ke mas bekhoj de Reverend Padar John Madur, haka jingsen ranlang u parish priest Reverend Padar Alfred El Nongbri, Reverend Padar Cyrus Imli ubade Padar Sendrop ke parish, bat u Reverend Padar Naveen ki brodar ki sestar bat ki pait leunget. Habab hariai ke ketin ublei u Padar John ula batai syapang ke jingkela ke bemut. Ula ong ba ublei ulong ubakloi ban map, ubayaisha, uyai ap yengi ban kela ke bemut. Ula kenturu bangimde ban bishari kiwe, Henry ngide ban kela ke bemut ban pasha ublei. Hadin kemas bekhoj lasdangi ke procession Eucharist ke porsi baje, ha ke balayat saudong ke senong mauyong, wat ha pedeng uslap bat upria bajur. Lapin chongkun ye kini ke procession Eucharist da ke jingput jingtem babang na ke Savio Generate Band, bat lapin kut ye kini ke procession da ke jingbeni sakramen ha ke jingelam u Reverend Padar John Madur.
ublay ubayasha, undai ublay ubajetsha, undai ublay ubakwa berkenstom yang ini, ubak tanggal login baklan, ubak tanggal login tak mau bak usah kenstom ini, ublay jogi, undai ublay bakwa, undai ublay ubayasha, ubayai yang ini bangkitlah umut kumbayalah wai agar sampai jogi, yo kan rei ketis ketis pun ublay ubak kata dia ketis hot yang kita isi bangkitlah umut ublay ulong uyasha uyai ini bangkitlah umut kata kapasi jongku dia lembut dia itu lebih ibarat cikiran nasi ibarat sok dan ibarat padu sok lembut dulu kita kene lembut jadi sok lembut baku ya sok simpor kumbat berubah lane karena hal lainnya kalau dia sok kalau dia sok kalau dia berkat itu ada berkat itu ada kasih tuh nong sumat tuh nong rap dia try Jesus wow I bought on hand I bought dengan books walk saudara tu I bought dengan negara I bought dengan I know saya lalu saya so ya lalu saya so ada kata hilang kata ini kaya nyilong kita ini saya so Leilong ulong ubayasha ubakloy tanah uyasha baruyaya lengkap raya dari ini utang dia berhadiah sisa terakhir uang masuk yang dari kenjali yang tahu dia kenjali ini kowe kalau ulong berpulung seso kabaan kalau ulong seso atau kate, bagaimana kalau unsur atau kata-kata, lalu unsur lalai kesakit, kenjali, lalu unsur angkat tu kate, ublay, lembut ublay, haboyo iye kawan kawan, haboyo iye bersama, undangnya a, lalu yang seso kata kedesu kejilek, lek kedejil. Mutlak kejogi, ketika jilek kejogi, ni tahu mah yang kecil kerja. Sementara ni orang ublay ulong uyasha baru yang ini bagian telah kawan. Hari itu ublay kawan, ni oslo cepang Moses, Bagian tekniknya yang kanan Moses kuno ukelah kawan. Moses kata tu dia tu buat play, kata kelak berkompak jangan siapa play. Kalau Moses lagi liwang, kita yang akan menjadi kru Israel. Berong lagi, play jom Abraham, play jom Ishak, play jom Jacob, kuat lagi, pada kita li, yang kerten jom kau play dan orang lo, play orang, kita orang play. Ngalong, upah, ya. Kemudian ublay jami, ublay, mentah. Om jom kalawe, mentah. Ublay jami, yang ini mentah, ubah yang ini mentah. Ublay kita, semua Moses ublay syarikat Israel hari ini. Kita belum Moses, tapi udah kapan kelar, umur beryiru. Sayoi hadana berkau yang telah Moses udah ikut jadi Hebrew mereka punya insan yang berkau Yesus kaki Yesus yang terlalu ulama yang Jerusalem ulama yang bawa mereka perlu bawa undang Egypt udah ikut jadi Hebrew maka kau Yesus kalau Egypt dan Shittam yang Hebrew Moses udah
Sinyal untuk beliau lah punya. Patut lah tepuk bersih. Bagaimana bagi tulis bagi ibu kelesok mana bagi masa susah masing. Baiklah, pasal ini kita sudah punya dua izin, kita punya brief. Masa sudah dia, ulangkan, ulang sendiri dia, ulang sumber nanti. Nah, izin, nah apelan Henry kamu setia ulang izin lo habang yoi yang tu dia senyum berbeda masa semua ini ngan lek satai ngan lek tek ngan bisa nah ulang lek banyak yang berhubungan apa isi benda upah pandai bamangan lek tek bamangan bisa bamangan teku dia berdiri sedih kecil serap don kam mengelak umur na kecil serap betul ngamlah dan don bakal kenal dia berdiri dan ini masa sudah ada bisa ada mangat hidup kamu mengelak umur na mangat Sarah. Bahkan Allah selamat lek sedang kau dia. Beliau orang itu Moses. Lama hidupi. Kian kejangan apapun. Lama hidupi. Lama hidupi. Nanti hidupi kuat dia. Om hidupi. Kita punuk. Henry. Kalau kau hidupi kau lalui beliau paham. Dan harus itu dibuat jom Moses sudah konjungi bang di Mesir siapa herosan di Mesir Egypt kita kita dai kita tak ini dari Jepang di situ beliau kita ceklah wengok ini bukan fikir berpoli show wengok kata dia ceritalah perlu. Kata dia ceritalah perlu dan mereka yang tiba benda ini berboy sampai. Bandar masa sudah lei uberpam ya tertentu. Ngalong ngalong ayam orang kecil Ngadai mana? Bagaimana kata? Misyur, yaitu cikirkan ban telah kebomot. Uneu belai kubayasha, uneu belai kubayana, uyainya, telah ulang mentah. Nak kata bila ban telah kebomot. Kau belai jom Abraham, belai jom Ishak, belai jom Jacob, belai babenta, long. Bagi kita tertentu, Judan berpenerta, tam belai Norway. Yang saya kira dengan di sini hadir procession Johnny Siapa Utara Long. Dan yang mentah, iba Allah kan, nama belai ulang mentah. Ialah manusia, ialah berkenan, ialah bangkit, udang ulang cukup lagi pembelah, ubayasha yang di berbelah. Tidak ada sifat ini ulang, bisa juga. Hai sekali, teh lara hiklah komunen. Ini dia ni, nak hilangkan berbelah. Maka bersama ialah yang bos dan keluarganya setelah dan sosial, keren sekarang bos dan bahwa beliau sama dengan orang yang mereka sekarang kalau keren
Chanel Pinne Submission Job that but they are not keeping the market that you bring China war. Apart from that, they go away here. Iman, the gospel, action, backroom, happy. But the gospel, happy, kin of digital grandina, kin of the contain the here. You don't have the light. That is so hard. That is so wrong. That's the yellow one. She won't spot. Yellow one. She won't need to start. Yellow one. She won't go. They lay long. She do the A give day, but wait, give day, but I can't day, but we should lay to me. Lay with us. Naga we are out of the land. I can see, I can go on. Don't price.
Try run rengkan bagi. Dong tiêu yang lagi dong lu. Dong nyayu yang try play jomi. Kasih kalau kosong hok bat kepadai. Kedai di jomi bat kecil kedai ini. Amal kepor kerjaan. Bat ayu yang ini. Bukan kupa buai kuplay berbor berbom juga. Nama kalau hukumnya ini berai lalu kedam jomi dari jilan lagi. Nama bentuk bor yang kecil serong jomi kinongkong. Dan long ini kinong bertubut yang kecil sebut jomi. Habagia ayam yang kecil bam jomi hari batu. Batum tadi tunggang buram ini rengkap berlen bak yang kat bagi pernah kewei ke surya. Jadi
จะกระจิตพวายจงโคตรบังราผู้ราบางชอบเมื่อเรารู้ว่าเย็นชอบเรยชอบและเรยเย็นสุดเสียงเราสัญญาHadirin kemas bukhut la sedang ya ke procession Eucharist haka porshi bajin ophaisngi haka balayat saudong kesnong mauyong wat hapadeng uslap padupria ubajur. La pensyongkun ya kani ke procession Eucharist da ka jingput jingtem babang naga saview generate ban ba la penkut ya kani ke procession da ka jingmani sakramen balayalam da u Reverend Padar John Madur. Generate ban, generate ban, Kampus akan siap di rukong tariam. Bye.
Tuhan jadi di bagi ini ku Yesus Kristus meraya bat dalam lipat dan ini di bagi ini ku Yesus Kristus kebaikan berkecisun jadi hakalima kebangsawan di bagi ini ku Yesus Kristus jadi kebesaran sudah macam Ke 0 point sub-district Umsning Parish ke lepelong ya ke jingeseng kut benai ha ka arpulai terik ulber arjar apusan. Ha ka balang shnong umsau mau berhut. Ha kini ke jingeseng kut benai lawan ban penmentai ke mas bekut the Reverend Padar Edward Sten, Assistant Parish Priest ke Umsning Parish. Ha ke jingedon ringkat lang kinongkit kam jong ke sub-district
Bakentup na do head catechist jong kani kasab district Babu Bidro Jerwa, kirang ba balang na barok kat santali ki balang shnong, ki sestar, ki pat riunget jong kani kasab district, ki longkemi, ki longkpa, ki kun samla bat ki hep barit. Hakini kesngi kumbash pongut ki kulung ki layo ka baptisma bakot na ulingdo soblay Edward Sten. Lapan mensim syusyu ikani kesngi di kijingruai na ka Rosario Choir ki batiang haduk kata-kata. Hakini kesngi padar Edward Sten ulapan skembat penkop boru ikinongkit kambatamai na kabentau snem arjar arpusan hadu arjar arpunyau jong kani kesab district ki bakentup na do chairman ba Donbor Maulong, Vice President ba Sinchar Maulong, Secretary ba Gerald Marngar, Assistant Secretary Kong Sunita Maulong, Treasurer ba Elbin Penar, Pastoral Secretary ba Kisol Kharsentiu, Social and Publicity Secretary ba Hilarius Maulong, Advisor Babu Bidro lembat kat arngut kidukot. Hakapor no pai sngi lasam mi kaktin ublay do chairman jangan ni sub district ba Donbor Maulong ba lapen kut da jingmani sacrament balayalam do Reverend Padar Edward Sten. Saya sisin ai kublai biang epi baro ki pai ki jong kublai ken thop nadu ki nong yalam jong kasar district ki sister ki katis ki ramba balang nang tai ki nong kit kambarim bil nong kit kambat mai jo natai pi ki pai ki jong blai shin rang baken thai ki bala he ki balasan bat pi ki kun sala bat ki he ki baret nakdian subhai pi saya sisin sya kani ka program jong kasar district jongi ngasngeu laslem ngaklam poishu syapo ka ni ka sub district nda ngalanyeu semprekti ki jongapa ngasngeu badak menomawan tehen rei kata kajing perkhat kajonga ka longba laslem ngaklam poishu to kata kadai tang kajing perkhat breu kan rei kajing perkhat bulai kalong dak umai ka team menta ka singi lane ka topik lane ka phang jong ka jingya kren ka kum kini kilai teli je ki jimpule ki bangios ngeu na ka kitab Exodus na ka sithi jong Paulus jar ki Kristan ha Korin da sithi banukong jungu ban ka gospel jong Lukas ni syamba ka pasok jong kini baru lai teli kijumpule kadai ka jing kela ka bamut lane repentance ni ong da pareng bat ka jing kela ka bamut ni ong da ka kasih kata ka wei ka phang pedeng nangka sa ka wei pat ka sathim ka babi na kani na kini kilai teli kijumpule kadai syapang kata kajinglong basaiso baro khoi ide banlong ki basaiso ha kajingem lada ngimpen miso kabamut ba kajingem jungi lalong sat ai nang tadon sa kiwi pat kisathim tang ba ngan bis ngan kren tang halor kata kajing kela kabamut bat kata kajinglong productive lane kajing seiso ha kajing imjungi kum ki Krista kajing pule kabanangkong lashim na ke kitab Exodus ha kabau blei ukhot yo Moses ndau lakhot uong khilei sa Egypt ya tu akipai Israel ki basya bandeng ba ngalayos ngeu ya kajing yam kajongki ngalai ya kajing saban beng kajongki ngalai ya kata kajing long bakordit kajongki kane kapen pau bau blei jongi julai siliang yano ladei ki baruspa ladei ki baduk ladei ki balahelasan ne ki kena ki kenteng bat kino kiken hon ublay jule siliang te haka kitab Exodus ngisyam ba kinong Egypt uparo ubolong ulidar jengki ule bain ni kipai Israel ta kadang ublay
uyo sengeu ya kajing yam ya kajing perta ba kajing dua kajing ki te ujit yo Moses ban lei ya tu iki ba ki haban mino na Egypt ti ngatrai pilai i ya kato ka film ki sipeu hukum kumno Moses haka kerteng jong ublei ubapa ayu ublei jong Abraham Ishak dan Jacob ulei yaitu segi pai Israel ba ukwa ba kinlong ki balai lui ukwa ba kinlong doa rajar punyo dia bang akot ya keteng dijungki dia bang jebak potrai ngadon hangni ban ngakloi sedang jadi presiden belum chairman ba donbor maulong potrai ngadon hangni ban ngakloi ba sensyar maulong potrai ngadon hangni ban ngakloi Gerald Marngar potrai ngadon hangni ban ngakloi Sunita maulong potrai ngadon hangni ban ngakloi Elvin Penar Kisol Karsentiu Hilarius Maulong di kini kibala sajid ngimpen kubor iki tentang seki member Steinborg sian Donim Don Jiroling Maulong Lambor Kurba Donim Don
Bangin sa ajingit, bangin tristom, nakabenta ka buramba, kajong ublay. Ngikran pat ya kapaya, ya upaya ubaar. Uba, day kajing duay. Lada, ngipay. Lada ngisnotu, babon na kikristan jongi, habangi duay, bun setang kajing pan. Mo, bun setang kajing pan. Umdan kajing terwa sa ublay. Umdan ubaang kristan bangat terwa ya ukun jeng aban lang runiam. Umdan baang bangat terwa ipi ka mga don. Kung kajing itu kena ka boong mga kwa ban buot yaw Jisu. Henry daw Jisu ang buot ya nga. Iya kaspa. Utaw breu lakar nga ban buot yaw Jisu. Na kashti ban kong jang uyonis kanong kabasan ka dekat ka bakat saw. Kakentian kong ngidon kane ka jing ngos ngan haw play. Baladang ipani yai katung kamuan jung unsha skor yangi. Lada hajing im jungi ngis syam jenjar baniyang. Ni syam jenjar banyan gide ban syom ban gide ban dem kok siu. Kajing duai dari kajing keran jungi bat ublay. Kajing keran ka ban long kalong ka basuk. Kajing keran kan long ka basuk. Lada kum ki kristan nya jan bat ublay bat ngidon kajing ide ka bajan. Lada ngidon kajing e ye ngin ngau tenat ban ya kendu barbor ban ya keren kat lang bat ka bakar pang ha kajing duai ka de kajing ngai. Pen kraw ya kajing ngai ka jong pi habang ngiduai. Ngai bat syania ha ublay. Uns ai hangi yak ka ba pi terwa ha u. Habang ngiduai da kajing ngai. Kiai ki pamla long ru kila ban long bai kamat ublay. Duai la kumba baro kasyong ha ublay. Batrei kumba kasyong hangi hibreu. Ha kajing duai kan bha baka donut jeng pi ka baklem kentin. Bat yaki kentin ka baklem ka donut. Kajing duai kam dei tang kajing pan sudah. Kadai ban don lang ru kajing terwa. Kadai kajing trang jeng ka donut mensim jengi. Kadai kajing keren jengi bat ublay. Ubalong unong tau jengi. Kador jeng kajing enek jengi. Haki jing duai, kam dei bau blay unyok snow yangi. Henry kalong bangin yok snow yau blay. Kat hersa bekut jang kakal kata, kat ba kadang mut banlek banrung. Haka kajinglan nade jong gide kinokit kam na kabenta na jimuntoy jong kasok distrik ka jongi. Jong kasok 0.5 distrik idei na kabalang sedong imprem. Ano yo, idei treasurer barim jong ka 0.5 distrik. I-pastoral secretary barim jong ka 0.5 district. Tujuh sibun ya kabarang presbyterian. Kajinglan nade jong gine kinokit kam na kabenta na jimuntoy jong kasok district ka jongi. Jong kasok 0.5 district idei na kabarang sedong imprem. Ano yo, idei treasurer barim jong ka 0.5 district. I-pastoral secretary barim jong ka 0.5 district. Tujuh sibun ya kabarang presbyterian. Kipat Catholic kibasyang basa asyong Solgoy kabahap apo parish Pathar Kandi Kachar District haka arpulay terik gulber giladap da kajingkmen bat jinghe mensim kabakraw haba Bishop Sendrop kajalaniam Aizol Most Reverend Joachim Walder ula kerku ye kaying meni betamai bala ainam hau Chris usim.
Hakini kesengi kerkui kini giying meni la don lang Reverend Padar Albastar SDB Parish Priest ke Pathar Khandi, Reverend Padar Kitbok Tingkan SDB Assistant Parish Priest, kisestar ki brodar da kispangut ki pat Katolik nak senong Solgoy bat nak senong pemarjan kila sakhi kemen ya ke jingle niam besongkun. Ke Solgoy kadai ke senong nyau trap hatem Rithor Kachar District. La pediang buram yu Bishop Sendrop de ki song sentiu ne ki kenarit ki khun samla be ki long kemi long pa kini ke balang senong. Lasdangi ke jingkerku ya ke ying mani batamai bat lapen bot sedar ke jing penmenta ya ke mas bakot tu Bishop Sendrop bala senran di kiling dok soblay na parish Pathar Khandi. Ha ke porno sngi la pelong ya ke jingle ni am mani sakramen Eucharist ha ke ba kipat Katolik kila shementa de ke jing rahmensi. Lapen kot ya ke ni ke sngi de ke jing shat ke jing put jing tem bat ke jing ruai bala ai de ke kun samla kentai bat chendrang jong ke ni ke balang shnong. Kipat Katolik dala ke jong ke bor kila tei ke kini ke ying mani ke bala shimpor hadu rius nemban pendap yaka. Kipadar na parish Saint Joseph Manik Bon Root kila penok jingerap na kebenta kini ke ying mani betamai. Menta ke senong Solgoy ke hap ke jing pet jing kmi jong ke Mary Help of Christians Parish ke badang syuseng tamai ha senong Pathar Khandi Kachar District. Lasdangi kini ke sengi ken mau da ke jing pediang sengob hayu Bishop de kipat pat nong syong senong. Hadin kini lebut ke jing gerku ya ke ying mani tamai ha ke por ship hosteng min step pat ke Eucharist bakot. Hadin ke jing bamja la pelong ya ke jing mani sakramen bakot bot sa ke program call shore. Kumbasya hajar ngut tam ki briu ki le wan lang na ke benta ke ni ke jing gerku ying mani tamai. Ke senong Solgoy ke bade ke senong khasi ke bamenchwa ke hap ha ke jing kmi jong ke Saint Joseph Manik Bon Parish bat ke de ke senong ke badon khat sau teli ki long ying Katolik. Da ke jing seng ya ke Mary Help of Christians Parish ha Pathar Khandi ke senong Solgoy ke lahap no ahpo ke jing pet jong ke ni ke parish tamai. Ke 29th General Chapter jong ke seng selection u Don Bosco ha ke Arpusan Terik Gulber arjar Arpusan ke lejit yu Padar Fabio Atat kum unong mi bujeli jong Don Bosco ne Rector Major betamai. Upadar Fabio Atat ude unong mi khamat ubakat we jong Don Bosco ubalakot banyalam ye ke seng reunion selection bat ban beteng ye ke syarak jongka ha ke jing syakri ki samla kamtam ye ke baduk bat ki barit pat ha ki shispa lai pundu teli kiri ha ke ling ke partai. Ki arspa arpo ngut ki nong mi khamat ne ki province beper ki balai wan lang ha ke ying kmi ke bapau nam jong ke seng ha Waldo ko Turin na ke benta ke General Chapter ki lejit yu Padar Fabio Atat kum Rector Major jong ke seng. Hakamit sengiu blay arpulai Terik Gulber upop Francis ulayo ban mi no na Gemelli Hospital hakaba ula syak sumar naduk ke katsau Terik Rempang arjar arpusan na ke jingpang ke bapenwit ban ring bat penhiar mensim. Shwa ban mi na katay ke hospital upop Francis ulami bat yeng habaranda ke hospital ban pen iya ladi haki hajar ngut kibriu ki bayeng bat ap ban pet yu hapalau katay ke hospital. Ula kawek kti ban ai kublay bat ban kerkhui ki hapdeng ke jingkan hoi risa ke bakemen na kipat pa. Upop ula syak sumar ha ke Gemelli Hospital Rome naduk ke katsau Terik Rempang arjar arpusan namar ke jingpang bajur ha ke jingring bat penhiar mensim ke belebu ke jing imjungu ha ke jingma ke bakrau. Sergio Alferi wenik Dr. Besumario Upop Francis ulong upop ubala prapu prasnem kerta udang don kam lekumnu sa arbanai ban yok ke jingkot pura. Batkan kambha bo unsa Vatican namar kini ke hospital ke jaka ke bakloi ban yok ke jingpang yebet na kiwe ki jak jingpang ki babon loong u Dr. Alferi. Katkum ke jinget hu jing Dr. Besumario Upop Francis ha kini ke santayo la arsin ulangat ke jing stam bajur ki belabo ke jing imjong u ha ke jing ma ke bakrau. Kipat dengan Katolik bat kipat bat nak keling ke pertai kila duai syidram nak kebenta ke jingkot jingkia jong Pope Francis bat kila kerpat yu blay ba un yo nok kloy ke jingkot jingkia bapura. Bat dah kini ki kubor ngila poi syik bakut jong kini ke tuk kubor. Ni ai ke jingkit bok ket ruang ni pi baro bat bapindon ha ke jingkot jingkia pinchat pinklan. Ni kerpat ipi baladon ki kubor baja ha ki parish ni kishnong jong pi bapin pa na pentip syangi hau teu number badon ke screen jong pi kenang bengindang la ban penmi man katayo iki kubor niam ke jela.